basabi sifosami basaba amandla khanyisa nawedlozi ishisile impepho khanyisila amakhandlela basabi sifosami basaba amandla khanyisa nawedlozi Sanibonani balandeli emakhaya uMakhosi umdlalo osele enikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ke ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngiyathanda ukuthi bakithi nginamkele ukuthi ningene nonke phakathi kwaleli khaya nazi ukuthi namkelekile asikhethi umuntu akekho bakithi esingathi akamukelekile ukungena kuleli khaya lonke umuntu wamkelile ukuthi angene ahlale phansi. Nanokuthi ke bakithi ngisuke nginethemba lokuthi uma ngabe kukhona isihloko engithe ngaqhamuka naso ngathi ake sizokhuluma ngaso ngalelo langa ngisuke nginethemba lokuthi kusuke kukhona loyo osuke ezosizakala ngaleso sihloko bakithi sikwazi ukumsiza naye ngelinye ilanga. Okay, ngizocela ke bakithi ukuthi niphinde ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like, ningakhohlwa ukuthi ni turn on ama notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona isihloko esithe noma ivideo esithe sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi bese ishesha ifinyelela kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi ngike ngathi ake sizokhulumani mayelana nokwenziwa kwelathi. Mangabe ngithi asizokhulumani ngokwenziwa kwelathi noma ngithi ukukhanyiswa kwezibani ukuthola omunye umuntu kwesinye isikhathi ukuthi ukade ekhanyisa izibani kodwa bese kuba khona la kuzothola ukuthi akuhambanga khona kahle. Angithi yabona uthola manje lathi la kuthi ulenzile lathi kodwa izimpendulo zangabuye kodwa noma mhlambe kuvezwe ukuthi kube khona ulakana kwesinye isikhathi angazi ukuthi ayibo kanti kwenzakaleni. Okay, ngizocela qala sikhumbuzane la ukuthi kambe liyini ilathi. Ilathi sonke siyazi ukuthi lapho sisuke sikhanyisa khona izibani, sikhanyisela abantu abangasekho, sibanikeza ukudla kwesintu noma ngabe kuphi wena kodwa ke ongengithi mina uthanda ukubapha kona kodwa ke sifaka ukudla kwesintu, sifaka izinto eziphuzwayo kusisikhathi sifaka ama chips nawo siyafaka abanye bafake no drink sibanikeze nogwayi sithi ababebhema nabo babheme kodwa nje ilapho sisuke sibakhanyisela khona izibani. Ilapho futhi kwesisikhathi uthola ukuthi uzokhanyisa izibani uthola ukuthi usukwazi nokuthi banikeze lesithebe khona lapho futhi uyakwazi ukuthi kubakhanyisa benzele ilathi ukhanyisa ilathi then bese ubapha nesithebe futhi kodwa nje sisuke senzela abantu abangasekho sithi njengoba sibakhanyisele lezi zibani sicela ukuthi kukhanye nasekhaya lapho bekhona. Okay, ngibuyele esihlokweni ke manje ekutheni kusuke kwesinye isikhathi kwenzakalani uthola ukuthi wenze ilathi noma uwenza ilathi bese liyonakala. Kunaleli phutha okuthola ukuthi kwesinye isikhathi liyenzeka. Ngeke ngithi mhlambe uyahamba kumele uhambe uyokwenza ilathi mhlambe entabeni uyokhanyisa izibani entabeni. Mawukhanyisa izibani entabeni bese ucela mina ukuthi cha gogo ngicela ukuthi uyongisiza kufunakala ngokwenza ilathi lapha kuleya ndawo entabeni bese siyahamba nawe sike sibeke ilathi senze ngendlela okuyiyona yona bese kufika isikhathi sokuthi lapha wena ubiza abantu bakini ukhulume nabo ubabikele ngalento wena osuke uzoyenza lapha entabeni. Angithi yabona uzobatshela ke manje ukuthi naku ukudla ubenzele kona ucela ukuthi basendele bonke ubemeza okhokho bakho umemeza okhokhokazi bonke ngokubambisana kwabo umemeza amakhehliza akwazi umemeza kodwa amadlozi akwembethe kuthi mangabe usuzikhulumile zonke izinkulumo ngoba phela kwesinye isikhathi ukuthola omunye udinga usizo noma udinga umuntu azohamba naye ngenxa yokuthi ukuthola omunye umuntu uvesane akumefika entabeni noma ekhanyisa izibani angakwazi ukukhuluma. Kwesinye isikhathi athi mina athi umuntu mina kokuvesana ngingazi ukuthi ngizothini uvesana nje unqamuka amazwi makumele ngikhulume ngimemeza abantu abangembetha ngithi yabo manje ngaleso sikhathi kwesinye isikhathi uma uhamba nomuntu ezokusiza uzobe seqhela yena vele ke ebese kutshela inkulumo wena ukuthi cha khuluma umuntu ekukhumbuza nabo futhi kwesinye isikhathi ukuthi ukhuluma uthini bengabe ukhuluma nabantu abadala indlela kwesinye isikhathi engathi ungayiqala kanjani. Angithi yabo kuze kufike esigabeni sokuthi kuba khona izicelo Uma ngabe lapha lathini ukuthi wena ke manje ucelani kubona njengoba usubenzele lezi zinto ucela uqele bese
kufika lesigaba okusuke kuukuthi ke mhlambe ke nawe wena njenganomuntu owenzile athi wenzela abantu bakini sekufika lesikhathi sokuthi nawe ke ucoshe okuncane omunye uzobuza ukuthi hawu gogo ngoba leli lathi nisuke lenzela abantu osuke lenzela abantu abadala yindaba uthi umuntu naye lo osuke enzile athi akacosha naye adle isizathu esingenza ngisho njalo ingoba uma ngabe wenzile athi ekhaya angithi sifike lenziwe emsamo liyalala vele ngeke lize lidle ebusuku ukhanya emakhandlela kuze kuse seloze thintwe ngakusasa ekuseni lapha entabeni wena usuke ungezokwazi ukuthi enene uwenzile athi bese uyahamba uphinde ubuye ngakusasa usuzodlela thina usuke ungezokwazi usuke uzoshiya ingakho ngeke ngithi enene abakubone mhlambe nabantu bakini nawe uthathe lokubili okuthathu phela ungadlela ukuthi usuzuyasutha manje usuyakuqeda kodwa ucosha lokubili nje okuthathu nawe udle emva kwenkulumo zakho ngoba phela abantu bakho laba abantu bakini vele abazoxwaya angithi yabona so alikho icala ekutheni kube khona izinto wena ozosicosha ezincane kuleli lathi obenzele bona nawe bese uyadla emva kwaloko mhlawumbe bese uhlala leso sikhathi nawe ngoba phela usuke ukhuluma yonke into lapho uxoxa njenganabantu ukuthi cha uhleli nabo la kuze kufike isikhathi sokuthi uyahamba la kwesinye isikhathi thina ke singanaki khona ke okuthola ukuthi kwesinye isikhathi sekuyonakala khona ngesikhathi wena wenzile athi lakho ukuthi mina kwesinye isikhathi njenganomuntu ozokusiza ngesikhathi wena ucosha lapha ya udla nami sengiyacosha manje sesiyadla thina nawe lapho kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi ke kube khona inkinga khona abantu abafana omunye okwesinye isikhathi ngizothatha mina bese beyadinwa abantu bakho ukuthi manje ubani lo sezodla ekudleni kwethu ngoba ingane yethu isibizile yathi nakho ukudla lo sethatha ukudla kwethu ke manje osedla ukudla kwethu kwenzekanani abanye bese beyaduba vele bayiyeke yonke into bahambe emva kwaloko wena usuthi emva kwaloko kade wenzile athi ayisabuyi impendulo noma emva kwaloko sekuvela nje into engazi ukuthi ulaka noma mhlawumbe kube khona izinkinga ezizovela noma kuvela izibonakaliso kwena ezikhomba ukuthi baqale phansi babuye kwena abantu balambile uzibuze kwena ukuthi kade ngenzile athi last week babuya kanjani kumina bangivezela ukuthi balambile abadlanga kwenzakaleni kanti indaba yonakalile mina kade ngithi ngizosiza kuwena ngoba phela kwesinye isikhathi khona ukuthi usinawo usuku ungazi uthi into uyasiza kanti usuyona mina ngikuphelezele ngithi ngizosiza kuwena into yakho siyenze kahle sayenza kahle sayiphetha kodwa ngona ngokuthi nami ngase ngidlela thini lakho ngowakamdlaloze wena owakandlovu angithi yabona umemeza abantu bakaNdlovu lapho seqhamuka mina ngokamdlalo sengiyathathela thini yakho nami ngiyadla seziyadikibala lezi dalo zimemeze lapha siyadina amakhehla kini nezalukwazi ukuthi manje lo sedla ukudla kwethu ke manje thina uhlangana phi nokudla kwethu angithi yabona zincane izinto ezenza ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi mawukhanyisa ibani bese uthola ukuthi abantu bakho sebeyadikibala ilathi lakhe lisahamba ngendlela ayisenzeki into osuke ufisa ukuthi yenzeke ngoba phela ngisho ekhaya ke uma ngabe ukuthi wenze ilathi ekhaya wakhanyisa ibani kwasa sekusuku ukuthi ngakusasa nani nicosha phela emsamo angeke ukuthi ukukhona umuntu omenyiwe ekhaya noma kuthiwa mhlambe nibeke ilathi nasenenza ke ngenza umzekeliso nasenenza ilathi nasenenza nesithebe mhlambe sembuzi ekhaya kwakhona abantu enimamemayo loya muntu osuke ummemile mhlambe makuthi nimfake wahlala yona lendlu nina benenzela kona imicimbi le ekushiswa kona impepho wangena namhlalisa lapha mhlambe ngasemnyango ukuthi umuphi inyama akakwazi loya muntu ukuthi abone ilathi lapha emsamo bese gijima eyocosha elathini lala ekhaya engeyena wala ekhaya ngithi yabona kanjalo ke nalapha yana akwazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu osuke ekusiza ngesikhathi wena ucosha naye bese eyadla kanye nawe akakudedele wena ucoshe lokho kuncane ukhulume nabantu bakudele kuze kufike isikhathi ukuthi uyavalelisa uyahamba senihamba naye kuyenzeka ke vele kwesinye isikhathi samalathi sihlezi siwabeka bakithi entabeni emfuleni vele kukhona abantu abazofika vele abazocosha badle balidle lelo nathi kodwa wena uhlalile nabantu bakho wakhuluma nabo wadla nabo wasuvalelisa yonke into uyivale ngendlela wena okuyona wena wasuka wahamba osalayo useyadla nje usengadla abakwazi bona ukuduba ngaleso sikhathi ngoba phela manje wena uvalelisile sebeyazi ukuthi umntana wathi usihambile sewukudla nje kwabona baqede kulo ndawo bese beyahamba
vele ukudla kuzosala baqhamukayo bese beyadla. Angazi noma kezwakalani kodwa ngokwami kwesisikhathi liyonakala ilathi kuthole ngesikhathi wena ngesikhathi sokuxosha ukhuluma nabo uxoxa nabo abantu bakho namuntu okusizayo nabe seyadla lapha yami ngesikhathi wena nawe usekhona nabantu bakini. Angazi noma iyazwakala nibakithi lento engixoxayo. Angazi noma kuyazwakala kodwa ngiyathemba ukuthi khona umuntu ozosizakala ozoyizwa lento ukuthi ake sithi masibeke ibani mangabe kukhona umuntu okuphelezelile asingadlini sonke lento bakithi kusuke kweyakho nabantu bakini. Enza nje ulandelise zonke izinto ngendlela kuze kufike kutheni uyadla kuze kufike ekuphethweni sokuthi manje usuyahamba ke ukhulume nabo uhambe ungene endlela bakithi usungashiya ke lathi kanjalo. Kodwa ningavisane nilithintwe ngesikhathi wena usakhona usakhuluma nabantu bakini. Ngithamba ukuthi kuzokele namhlanje iloko ebengifuna ukuqwashisa ngako namhlanje isikhathi ilathi liyonakala kodwa loniwa ungazi kwesinye isikhathi nendlela thina esuke senze ngayo bese abantu bakithi uthola sebedikibala sebeduba ukuthi hayibo kwathi ekhuluma nathi umntwana esibiza manje ethi asize sizodla lo sehleli naye manje odla lokudla kwethu manje kwenze njani. Uzocela ukuthi namhlanje bese ngiyovala lapho izophinde ibonane ngokuzayo sezozana.